arplangut kisamna na keleng kejelami kehalia kila pendap ya ke jing hikai ba arteo lenter halor kumno ban penmi bachna yaki jat tiar pa per tangda ka bapenan kami usien kabala tip kum ka executive course on bamboo handicrafts and utility products making lingbaga scheme rising and accelerating MSME performance BRAM berapelong Dakatanat Commerce and Industries jong Sarkar Meghalaya haga jingan terailang bat ke North East Cane and Bamboo Development Council. Ya ke ka program ai jingkai ba arteo lenter la pelong he NEC BDC Bernihal Assam balayo ban sedang na do ka arpoi terek ya yang arjar pesan balayo ban penkut no minta ke sengi ke santerek jemang arhaja arpesan bat ha kane ke sengi penkut na kalian ki bor penyat kila penko buram ru ya kita ki arplangun ki bela pendam ya ka jingsha hikai ban shnai ki jingshna ba per kum ki pela ki kriya ki shang bat ki we da ka ba penan kam tang da usiet ha kani ka si penkun la sakhi lang ru da ka jingdon lang u MC Omi Ningshan IRS IT Managing Director NECBDC ha ka jingdon ringkan Uba DM Sun, Functional Manager, DCIC, Riboy District, lembat kiwe ki officer na NEC BDC, bat na DCIC lem, bat kita ki apply ngun ki bala pendam ya ka jingsha hikai. Tenjonga dari batu darente pengawan apa senong dan basenten ngawan hangne banuan training ngawan apa dis na is kasih pengawan hangne banuan training ya lade bantang ban ketebit ya lade te ngawan hangne ngayo sibun ki jumentoy ba ai jin kai hangne no bangin sina ya kini kisang hangne bat kuno bangin bit penbiang ya kini hangne kalau sibut kajuan jonga hangne minta bangayo ban ketebit susu ya kita ki bangisna kalau gaji bento yang ni bawan hangne ba ini ki sar hangne ki rapen kai ban ketebit yang ni ya kini ki thang ki joni ki bangun patusna ha posna joni kilong ki bisa ki bacan mai ta kepada tahu ngalong ngasih yo jemete sibun ya lade bangawan hangne kita de kemen hirup ki sayo alang ki jingsna hangne sayo lang kubayo hing banga hangne te kini ki sina hangne am sina kum ki sang to ki kriya balaso gunto bat kidon sibun ki sang ki banga lanya persang matsna hangne bat kalau najimen to yang ni banga hangne haruni yang full basket aro turikang mungkin full basket ko na ya coach ya khadia nakit intang hari na kita yan kumatna aro wadeng ko intang mancha nakin basket haria aro full basket aro nakin intang dong chakane rang ko ana kita matna aro beauty rang ko dong chakane ai khoblei mo piwi ba pilai pendat yang nek training kam khatsan singi te iong ba petipun ba ka nakalian zong ka bambu sektor kabun baka opportunity mo kemud lara pietri ikwa long pi ikwa mentat bikli na pia trai tang ini kam ne pietri ko ka pat ki kam nomor bon lagi ni trai ba trai ni je kam ko ma po ri bhoi ni lap bagini yu ki nomor so am nomor ba ki trai lang te ke kam rap ki trai ski ke kam than ki trai tang min in step chipang then lai ki trai bet fully yani kam am ya kam bamboo handicraft kadang potential bahaya iba soam dia nakaliang jong i nakaliang ke department jong iru yang menginya tek tilang baginya nang penyak cakmat susu ikan kam yang ni kam jong pigen pada latang dia kam kali training dan dia kadang kam ba fipen mi kamaru ki yang bagat ke scheme ki nang ile menta proposal menta kata market access soam market access kumut ba lada fipen mi ki mar lada fimen foundation no kam buat aja meto ya fi Ray market access ini tu yang bagi nang tayap kat Amazon ru so Amazon ni po online bagi dia online ni gimana mo dia ring ba ni ki
portal ru ngilaban penyarapan pende ni ma tu fi mo tikam ju ri yong ba kanang pakan ka kam japi kanum do ai training tinum sat ai nang matas ki ayam ki tulkit ifiro tikam mut ba da filit phai diang phi de ni le ba banum pendu ai ka kam so am mde tang lawan training ne khatsan si fila bio tulkit kemut sai filit sai kemut le issue ndai filit bani ai trai ni kam kanang pakan ne kam japi skills pia pan ay malakas ni so dan wala na film try ko pin sa kalat no ay bawa training ni kaya am ne kata